Jadi di sini gue mau dapetin pemain 90 plus ini ya, 1 kali menang lagi. Semoga dapat 106 lah, 100 lebih lah. Langsung aja main. 1 menang lagi. Come on, 1 kali menang. Waduh, kelas dunia lagi. Waduh, rada-rada ribet nih ya. Bener, pemainnya 100-an semua nih. Donnarumma, Cesa, Barella, Mobile. Come on. Aduh, gak masuk coy. Come on. Apakah di pur kita nih? Come on, 3-2. Ngelak-ngelak cok. Ya ampun, ngelak-ngelak mundur. Aduh, ngelak kenapa cok? Apa itu cok? Come on. Menang juga akhirnya adik-adik. Sinyal gue kuning brother, pantesan lag brother. Langsung aja kan buka ya. 100 plus jika akan mendapatkan ketuk siapa dia? Finlandia, CB, siapa ini? 100 lah. 190 Tenho, lumayan. Teori bersyukur ya guys ya, lumayan ya guys ya. Kirain gue ini nih si, waduh ini namanya nggak boleh ya, MC Gin, kirain gue MC Gin tuh. Aduh.